Di pualong kapado, Assam book fair along Karbi alam apun acak kibia patak kacingwai kapado. MS Karbi evaluation hinpen don parisi sosiara rapana kejoy pen long thukerong. Deepu Farmer Growth Central long Career Counseling Roadshow on Hospitality Education kapado. Karbi Prime tama birta long pen kado kawe phantame kardom na paziriklong. Tangte pini Karbi Prime tama birta aljuikha. Deepu Girls Higher Secondary School Patru Aklamalong Atumi Anikang Sampen Kapangcheng Assam Book Fair Pinya Duntwarni Karbi Alam Apuna Chak Kibi Kachingwai Padapon. Deepu Girls Higher Secondary School along Patumi Pen Kapangcheng Assam Book Fair Pinya Duntwarni Karbi Alam Apuna Chak Kibi Aputa Kachingwai Padosi Karbi Alam Isi Apuna Chak Ke Chokalam Kedeng Japan Kachingwai Aklong Paledam. Lasop Harman Padma Sri Anong E Kilong Alamet Po Dhaneswaring Tipen Kachingwai Ajan Making Pupon. Karbi Language Development Board Amay Pubarim Long Sing Teron Pen Laso Kachingwai Amay Kacharia Long Akrok Alama Patak Thanbang Khoya Sing Hanse Karbi Lamet Amay Pubarim Khor Sing Teron Sikari Tiso Lapen Karbi Lamet Amaya Kongchun Bang Joy Sing Tokbiatom Thansi Karbi Alam Isya Chatai Kiwan Chiatawar Ran Pondrinti. Lakhain Koraisi, Borzan Constituency Kaparlo, Hadabasti, Khatkati Karbi Anglong, MS Karbi Coalition, Lapen 3D Coalition Supervisor, Manap Terang Aredeng Pen, Long Tuaso, Lapen Akithe, E Don Pen Hinian, Don Parisi Sosiara Rapana Kijoy Pen, Keron Panabirta Nangle. Long Tukeron along, Hadabasti Arong Asar, Lapen, Long Tukeron along Aezen, Anparta Arisang Hatum Pen Sirapsitu Dunsi, Don Parui Siso Se Ki Boydat Adarapan Akijoy Pen, Long Tukeron Asideng Pon. Adun Tu Keong Dung Adaratum Pen Akijoy Pen, Long Tukeron Aputak, Kachuru Alam Thi Pajirpon. Long Tukeron along Politics Pen Thangnat Kachrab Dunavi Pusi Supervisor Manap Terang Pen Klardak Alam Thi Perang Kyang No Pachini Du. Jaloni tumla MS Karbi Coalition hin belabang so long Tukeron pon tuma kejoy si ron pon tangka sekai sida pinang nepin lo lagi tuma kejoy si ron pon. Nala tum kopi song mande kopi aterang pendong la so siding poning ni di. Itu labang so long tu Karbi long kangkron pon ke keceng sini tum head office bang ke tum Sequest Capital pusin tum main and il pon lo. Lalu tamen noi tum Karbi long lo bang ke MS Karbi Coalition lapen 3D Coalition la tum cingrum pesi Karbi long kang labang so long turon pon bom lo. Lasi itu MS Karbi Coalition agin akimang dalah hello Karbi long angkang long kidu kela arab doan fans tame la busan awar sai akit joy pen ki pipon labi fans tum cisik cedang pon bom lo la fans tame non turon pon bom lo bon sitame isi bang ke kisuman arah tum kasini ne mata kachini dam de mata kafere dolang mata mu poisa pinang kok na bu kachini dam de dokok lasi pini pen nili MS Karbi Coalition Supervisor hin pen pangdak pon lo jan itu labang so organization hin pen labang so long tukiron ke sekai sita itu rat pen lapen pida pinang ne lapen hala isi chenonga hi lapen ita kaselam along tukiron along sitame hal bang so long thu menge dina bon thu bol bang so dina bon thu along tukiron sitame misri ta nili tum senang toji nale tum sekai sida pinang ni rara tum ge lasi rat phane pachini lalo tangka sekai sida pinang ne lapen isi alam mangi lalo labang so along tukiron ge political party pen thangka chera pawe lagi tum ise company lapen isi NGO hisabe situm ron pon bom lo Ang tela so long tu ki pelong nunji pan ke nala tum along ko solong naga humri pola ke. Lalu labang so long tu ke long pon je pan ke ahomosti tin a constituency tin sampai nil tum MS Karbi Coalition agent tum dolo. Labang so agent tum panal tum contact nang po lapen contact dat pen kisuman arong tum ke niri talong sima bona karju tum tadu oh. Bon sampai nil tum make edon don ni vet ke piune. Nil tum ki piu make rong CNG rong CN lab nang ji. Lapen pida pilab ji. Kita isi bang awareness program meeting nili tum hanang hang nang po nili tum wangji lawang dah tapi nini thom ma hop irui duini pe lote itu harmu nang pale ikiji. Ang tela so ka apply nunji pan pe ne document nak hang son doma. Labang so ka apply ta nang ne ajat ta nang ne document sa itu ajat document sa nang pinang ne. Tangka sekai isi nang ne lo document ta nang ne. Just awareness program nil tum Aji itu suka pai kena kene ka lagi se.
Don't have been sharing you had ฮะอ๋ออ๋อปีนี้ละลงทุอักเกจอยเป็นกะลองบ่ทักนังหรือก้อนนึงร้องนี่ดิ นี่ตรงนี่ลงปีกเหรอนี่ตรงปีนี้ก็ละโซลงทุกลงก็นี่ตรงอพันก็ first time ละดากีว่าละโซลงก็ว่าเป็นปีนี้ลงทุกลงก็ละนี่ตรงอพันก็ first time เนาะละสิละโซก็ลงเป็นก็ละโซปังจิงเป็นก็น้องก็ว่ายีลังอาร์นี่สิตาละปุซอนอากิมันละปุซอนอากิจอยเป็นละปุซอนอากิปีอากิมันอาส่งโดเตอัมพาร์ตนี่ตรง laso la person kecuni ri dolo atau niton pini anta laso kilom pense niton pini ri pik lo niton ning sam pik lo to niton ตั้งแต่ละลงทุกนะตัวมักจอยเป็นมามันจะตั้งค่าเป็นกินน้ำน้องมักจอยเป็นดิ tang khai sikai sita pipe dokumen sa pipe la person ate joy pense niton kilom pense niton ning rom pik lo ning sam pik lo thank ko ni tum non se ke datam ha chaplan de mune tum setame na ni tum ni phanse ni tum phanse ka ho se lai hormo na chro se ni kro onlo ni tum ni ha pi lo ko adurta ni noya sita pipe thamba pipe ke joy se ke lo se ni tum ni krom pe so thaita we so ni krom si do ko lo thank you সাৰবিলাক চবকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এইটো চকা পায়ো বেছি খুচি আৰু এইটো চলায়ো বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পাম কৰি বুলি বিশ্বাস আৰু আশা আছে তেতিয়া চকা দিয়া টাইমতে টকা পইচা লৈছে নে লোৱা নাই নাই লোৱা কিবা ডকুমেণ্ট তেনেকৈ দিব লাগে নে নাই দিয়া নাই খালি মোবাইল নম্বৰ লৈছোঁ ইমানেই ন ঠিক আছে চকা দিয়া কাৰণে চবকে নমস্কাৰ আপোনাৰ ডাঙৰীয়া লোকসকলক এতিয়া আমি চকাটো পালোঁ আমিও খুচি পালোঁ যেনে আমিও খৰি কাটৰো কষ্ট আজিকালি দিনত কেলে ক'লে খৰিও আজিকালি গছ গছনি নোহোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে খৰি কাটৰ বহুত দুখ হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে যিকোনো আমাক ব্যৱস্থা কৰি চকাটো দিলে সেইকাৰণে আমি খুচি পাইছোঁ যেনে এইটো চলাই মেলি বনাই মেলি আমিও ল'ৰা ছোৱালীক অতি শান্তিৰে সোনকালে বনাই মেলি খুৱাই পঠিয়াই স্কুলত যাবলৈ কৰিবলৈ পঠিয়াব পাৰিম সেইটো কাৰণে ইমানে চকা দিয়া টাইমত টকা লৈছিলে নে লোৱা নাই টকাটো লোৱা নাই বাৰু খালি ফোন নম্বৰ লৈছে আৰু কিবা কিবি লিখা লিখি কৰিছে নে টিপ চহী এটা এনেকুৱা লৈছে ঠিক আছে গুৱাহাটীৰ অংশপি চেনবাৰ ইছলেনা লংটা থাং নিফাই চিপেন নিফাই কেপ আৰু নিয়ান কাপিডপঞ্জি G20 সামিট এক্সিবিশন পাদপন পমল G20 summit mate date pi inkoi an kachetonga meipi India long kapedo ponja farman Guwahati rong supi G20 long tame Assam long ria lokedo akhetin pen exhibition padopon bomlo Lason se Karbiang long pen Karbia khe atom setame ethnic village along Karbi hemtun kimdun si haku pen Karbia khe atom ar niwang choklem chodam asaya moangdeng lapen methanga jutang hai hui paklangdu Guwahati rong sopi Senbar Islena long kapidopon bom G20 summit along Karbi lochar yasong tiripia meya kongchun bang Ramsing Tokbi lapen Karbi lochar yasong klembang phu arsong tiswatum langchari dunsi mesen pen kapechun dunji aphan saideng pon bomlo ilitum kalbia khay mate kalbiang long arat lai sia bahasa si punang po atike ilitum kalbia jutang pendeng support lamiki pen senglok ilitum India penang tan adet phat dam pen kapaklang dam lake ilitum muni pen jongkhe bori sitan lili sitame ilitum akopai pini dadak Brahmaputra lang roy sangti mili aju det ingkoi so se kaprek adet asor tu phat ilitum kalbiang long kalbia khay atum kilun ke kan ke chu ke du jutikia choayo la pera sona mong hemrit la helang itu hana baklak long la itu nili kopai la ben karbiang long karbiang khay tum dai sa kopai bu se nili ben mathapon My name is Rashmi Das. Yeah. I work as a tour guide. I've been working since 2005 onwards for this department. Yes. So it gives me immense pleasure and it's a huge respect for me that I'm a part of this event. Tangte non malam so para phan birta mo ington iksanang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo pit pothot birta long wang tweak long. Karbi long ari soe jang atumang bong catering apotha kapachi hongji aphanpura pini Dipu Farmer Growth Center along Career Counseling padupon pusi birta rebdun long. Catering apotha kethormi risoe jangang bong kapachi hong lapen akeng arkong atha kapachar jap thekji aphanpura pini Dipu Farmer Growth Center along National Council for Hotel Management and Catering Education Noida Lapen Institute of Hotel Management Guwahati atum Career Counseling and Hospitality Education pado. Catering mate ketun kedang him hei hui kasalam pen kosonsi voreng kelong ke joya putha Guwahati pen kebanga sai patum si than pachini. Lasto maya long EM retest inghi Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati atum chetongdu. Tang te pini Karbi Prime tama biota bangla pansi kang toniklong.